دبرسوا بانگشت رخصتنا داعش دا 16 حتی 17 هزار کس جبهتری نوت ولاتی برای خودان سوریه و عراق. ده همان دمیده خلیفه داعش ابو بکر بغدادی داویترین پیام خویا دنگی دا بانگ المسلمانان کربو کو برای خود بدن نافچین جر کنترولا و رخصتنه دا. لگوری راپورتا ناوندا ناو دولتی یا لیکولینا لسر رادیکالیزمه دناو وی هجمارا چکدارین بیانی دا 3300 کس جوالات اوروپا و 100 کس جیج امریکا برای خودانا سوریه و عراقه. ریدانی دلهی یک جوانین کج سالک و چوا ناورزین داعشه او الباجار لیدن هولندیج دایک بویا و الورجی مزن بویا. باوی ریدا محمد نیدلهی پوشمانه کو کره خوا وکا مسلمانه کی مزن نکریا. دباوری آویده اکر کره خوا وکا مسلمانه کی مزن بکرا و گروپین تندرو وهاب حسانی مجیوی نشوشت با. محمد هر وها بحثا چاوانیا چونا کره خواج بو سوریه دکا. وی پیوندی لگل جوانا کیج بلجیکا کربو او هیدی چوبو مزگفته رها خبردا او لجهه کی وشارتی بخوندن مجول ببون او جهنه مزگفت بو مالك لجهكي نهيني بو لور مجيه وي ششتن او آماده کرن پشتی دو ماهان بتواهی تکچو دریا سوریه ده جترکیه تلفون آخوش کا خوکرو بو او گوتو بو از جتا دایک و باوی خواه حز دکن محمد هج نزانه چه هشت کو کروی بری خواه بده اسلامیین تندراو ددمکه ده کو بنیت بو لبلجیکا دست بجیانکا نو بکا لگومان اوه کو تندروان اوه که نیچیره که حسان دیت بن جبر او جمالباته که هلوشایی بو چمکی بریا ساله که ده او باوی ویج هف وقت یابون. او کسیم پسپورن او باش دزانن کی نیچیر آوانه او حسانترین نیچیر هلدفجیرن دا کو به حسانی مجیه وی بشون. لآلیکی دن ملا و زاناین اسلامی شیرتان الجوانین ولاتن روج آواد کن کو نچن نافرزین داعشه. قولوا لي هؤلاء الشباب الحقيقة أنصحهم از جوانا رد بيجم وشيرت الوان دكم نچن چمكي اواكل سوريا عراقي ولاتن دن تيكرن نجهادا جبركو مرج وبنماي جهادي هنا او تشتال ورچه دبا تفليهاوية. هذا الذي يحدث الآن هنالك هو فوضى. چند صد کیلومتریان دور جور لنوالا پانکسی لدورا چیایی یا با کر روجهلات جورجیا دو مالبات بصدما چونا دو زاروکن وان ناو داعشه غمگینن. ددمک ادا کو سریوان گیج مایا کو چاوا کرن وان بریارا چونا سوریه دانا. مسلم کوشتاناشویلی 16 سالی و رمضان باخکاشویلی 18 سالی روژا دو نیسان جمالا خود در کتبون و چوبونا ناو چکدارن داعشه. ددمکه ده کو مسلم بصدما تمن بجوک به پاسپورت بوجی لوما اویک بویه جه سرگیجیا مالباتاوی که به چاوا پشکنینا بالا فرخانه درباس کریا. دمکو همو روژان دگوی جوانا که تمن 16 یا 18 سالی دا بخواندن کو جهاد تشتی هری باشه و او دچه بهشته یا جی پرتشتان بدزخه او زاروک جی وی که باور دکه. خلک گندن اومالو ایماجه بویه که دکن کو او مزگفتا کو مناره او کسکا جالی گوتار خوینه وهابیان و تبکار آنین دا کو جوانان بر و گروپن تندرو و راکشینن. تاراخان باتی راشویلی ناسکریب ابو عمر شیشانی کوش باوکی مسیحی و دایک که مسلمانش دایک بویا دهاوینا 2012 ده همو وینین خود دشوطینا و گند خوشی بجید هلا او یک جی وکا دست پیکا جیانا ویا چکداری تدیتن. لباو شیشانی راستی شوکه هاتیا و ایماجه بویه که دکا کدویا بو کروی نل سوریه با. من هردم گوتیک و پیوست نبو کره من لسوریه با. دویا بو او الوربا دا کو براوانی لولات و نشتیمان کربا. الولات نیوزیلندا بریا کو مارک تایلر ولات خو بجی بهلا ج تلفزیون باجار خور اخوی بو دوان دیمنان دا او بحثا صدمن مسلمان بونا خودکا. از تواهی جیانا خود ابتنی بوم خلقی دستی خو بر و من دکر و از بکار دانی. دوان دیمنن تلفزیونی دا مارک تایلر ایماجه بویه کتکا کوی گوه دای جیانا جواکی و جبر ویه که جیج نزیکا 4 سالان و بویه مسلمان. پاش تایلر بر خود دا سوریه و خواکا جهادی دده ناس کرن. پیتر نیومان کل کولر الناوندا لکولین لسر رادیکالیزم ایماجه بویه کتکا کو شر و آلوزین سوریه و عراقه کارین زیدترین اسلامیین تندرو بر خبر راب کشن.
ji sala 1945 ve hiç şer û dijberiyên rojhilata navîn bi qasî vî şerî xelkê cîhana İslamî berevxwe ve ranekeşaye. پیتر نیومان هشداریا وەیەکێ دەدا کۆ di demeke nêzik an jî dûr de wê ev çekdar bi şehrezayiyeke leşkerî mezin vegerin welatên Rojava ji ber vê jî egereke ciddî heye ku van welatan bikine armanc ji xwe re. bêne ber çavê xwe ku kurê min vegere ka bêje ez ê çi kurî werbigirim ez kurê xwe yê berê wernagirim belkû bûye kurekî ciyawaz dibe ku hikûmeta Hollanda rê li hatina wî bigire çimkî kurê min li Sûriyê fêrî gelek tiştan bûye dibe ku niha fêrî çêkirina bombeyan bûbe dibe ku fêrî teqekirinê jî bûbe. Li gorî zanyariyên dezgehên hewalgiriya Hollanda tenê sala 2014 de nêzî 180 kesên Hollandî welatê xwe bicîhiştine û berê xwedana Sûriye û Iraqê. Heman dezgehê îmaje bi wê yekê jî kir ku destnîşankirina wan kesên ku dixwazin welat bicî bihêlin zor zehmet e ji ber ku ew ji hemû Çîn û pêkhateyan e. Hüseyn Umer, Rûdaw.